Kamweneni ka maundu kwagirira hari ndugamano iria ikoretwo igithii na mbere gutharario uruti wira wa muingi kaunti-ini ino nikiayumiritie kurumirira mucemanio utafanitio umuthi gatagati ka Governor Ndiritu Muriithi na MCs abunge ya kaunti ino. Hindi ya mucemanio uyu na uria utafanirio wabici-ini cia Governor utongoretio ni Speaker wa kaunti ino Patrick Waigwa na mutongoria wa aria aingi Peter Thomi, atongoria ni meranire guteaniria bara cia kiuteti na handu-ini hau uguo marongoreria maundu maria mari na kiguni kuri muingi wa Laikipia. As an assembly, we shall continue with our oversight role. Whether that is interpreted to be war by the executive, let it be. But we shall not relent from our oversight role. Mwena-ini wake munini wa Governor John Mwaniki augite aruti wira kaunti ino nimekwambiriria kwamukira mishara yo kiumia-ini giukite makiria uriria ingi matanyitwo kuiga miro yao thi kiumia-ini giukite kuringana na notithi iria maheanite. Na ningetaka kusihi wanafanyakazi wenzangu mtulie, suluhu tunaiangalia na members unaona wakitingiza vichwa, tumeona vile tunaweza maliza hii maneno kuanzia Jumatatu Jumanne. Kwa hivyo please let nobody incite the workers. The salaries will be processed on time. Kihumo kia ndugamano ino akoretwo ritwa ria MC Zaya kurugamia rendekithia ria thirikari ya Muriithi kuhuthira muigana wa ciringi milioni 190 kunyihanyihia namba ya aruti wira akaunti ino, undu umwe na guteaniria rendekithia ria kuhuthira muigana wa ciringi milioni 7 hari kweruhia ofici ya Governor Muriithi thiini wa bajeti ya mwaka wa kigina wa 2019-2020. Waithaka Kinyua, Kameme TV.